Hello, tuni cookie channel vejo se na bon win liam na hi win koi to bang hi chi channel subscribe nai lo hon subscribe an ki bol win lang a koma bell icon chu me en lang notification chu ola koi le chun video hong kya upload jo se chu aba nei cha an na vet jing the a hi tuni a hi burma boi na hin sai kit no hitin chule a chaina langa khu thu chom ho jong in sai deu a hi burma boi na hi an sadeu deu in aban le jan hi a mi tampi chin state na anaki tha ji chun tu chunga hi Myanmar military ho hin air strike na sata in hi chi mandate na jong hi bom na sata in an hla akit no win aban le hi chi chin state na ki boi na ji a hi Saturday ni apat na so anaki boi a hi in hi chi a ki boi na wa hi mi sagi anamat no a hi in a hin la news a ki mo dung chuya chu zan hi mi tampi anatha pi phat wa chu zan ni nihla langma ma pungsom ma khai la chu mi sagi ho amat ho chu a hin hla do ki ta ve ti a jong chu news a ko na mu a hi aban le hi chi ki boina chin state na mandate copy a ki boina a military a thimong mong hi mi som ni a thi e ti a jong chu news a ko na mu a hi in aban le hi chewa mi sagi an hla do ho hi zan hi pungsom langa cho an hla do a hi in a hin la a khonei ho a ko na thu head dan cho a hi le hi chi hi tu chunga hi en hla do pi win hi jong le tu a hi chin state na dinga jong hi lungmon na ta om nai poi hi chi mi thi ho je a hi sepai ho hin en le thu in ti en le thu pon te ti jong hi sai thei a hi po en hi je a chu ni chi mindet khopi ho jong hi kiging jinga ko jing ovi ti a jong chu news ho an het sa win a hi chi chin state na leader pan report api zowa jong hi chin state songma ma ate dim township kiti na langa hi thangmon len kiti kumsom ni le kumni mi ama jong hi first year history student in Kalei University akai a hi in ama jong hi jan hi nilha a chu hi chi tedim township ma hi anakap li kitaviti a jong chu news a ko na mo a hi in iga vet na hi le to a leader pan asai sanga cho ho jo ase pai hoyang chat diu le kilomin ama jong hi gari a hi ta chu gas station a ga chena a hi sepai hoin anakap hlau a hi ti a jong chu news a ko na mu a hi in ama jong hi eima chin kuki mi a hi in thangmon lin ei mi a hi ti jong chu he theiding wa hi chewa news a ko na chu ki mu a hi in ama hi gol hang khangdong chakhet kumsom ni le kumni bep hinalai a hi tu hin bagori zon lang anasay hitin bagori zon langa bom sim kiti pasal khat omin bom anasim ji masanglaya news lui ho masanglai tile news lui ho a bom anasima hichule protester hon munchum choma anase lut ji ho hichiwa bom sim pa chu hididan a hi in ama min chu a hi la koyan niang lin kiti a hi in ama hi payan webi kiti wat na hi cheng a hi in 14 April ni apat na chu hi chi ming online chapang ho hin mat dinga an hol jingo a in kom la hi achan jingo a hi in a hin la haptani lang hi te a chu ama mat na dinga he ana got jeng wang wa mat do thailo phat no wa hi chi pa he anaki sel mang ai tan koyan ki te pa anaki sel mang phat na chu tu ni a chu anu le anaupa anamanoveti a jong chu news a ko na mu a hi in anu hi a hi le kumsom gup langa a hi ta in anaupa hi a hi le chun 28 years ti chu kumsom ni legit bep hinalai a hi in ama hi amat do thailo phat wa chu anu le anaupa hi anamanoveti a jong chu a khonei ho chun report anabolupin aban la ain komwa numainun asai kit na a chu a hi le hichi amat nova patna hi anu le anaupa jong hi contact aki bol thei po in aban le ahin hla do na diwa jong izat veham khat request ki bol a hi ta in imacha social ho hi hin hla do ven ipi bola ama phat lo ja anu le anau na mat no ham ti a jong chu anaki seizin ahin la tu chana hi hla do nai po vi ti a jong chu news ho ko ma chu anasei ki nin chule hi chiwa
protester leader khanin ama kimat na chungchang anu le anaw kimat na chungchanga report na pi na acho hi le anu hi hostage ti zo ancha amat nuwa ama akimat ting le anu le anaw hi hungkil ha do ding hi ti ajong chu reply in bol veti change ya chu hi chi protester leader pa chun news ho henga chu het sa na ana bol kinin hi jan hi KNLA le Myanmar security force ho anake kap to na wa chu KNLA ho jong hi mi zat ham khat hi thidan a hi win tuni a chu funeral program ho jong anaman win aban le vuilim na ho jong anane veti chu news a ko na mu a hi in hichiwa protester hon a sei be na wa chu hichi apat na a hina laijin ngichi sanga tu chana hi military hon violent he anga lo vaile KNLA ho jong ki thip pontin aban le Korean mi pi tu a hi kabon wa khung pan deu a hi ti a jong chu ana sei ki novin hichiwa KNLA leader pan ana sei ki na a chu a hi le hichan hi Burma a ki cheng ta atu chana Myanmar government in recognize ibol lo jong hi ina sa lo jong hi da ta a hi in tu chunga hi koi ka hi wam ti hi ki proof ding a hi tai ti a jong chu ana sei ki nin aman hi chi asai lona pen chu a hi le 2020 December a chu ceasefire bolding ti a lekha anapi wa hi in a hin la hi chi government in na sa lo ta a koi je a chu tu chunga hi KNLN jong recognize e bol theina ding wa pan ki hung la a hi ti a jong chu KNLA ho hin report an bol kit novin a hi chule hi chiwa simsa kasa kitipan news ho hinga anasai na khat chu a hi kit nai le China ho Red Cross team kiti ho hin COVID-19 vaccine hi Kachin Independent Army hon a control na China to border langa hi Monday le Tuesday ni a chu hi chi vaccine kap na ho jong hi ana neuvin mun choma ama ho gam kim vela hi corona vaccine hi China Red Cross team ti ho hin anabolu veti a jong chu news a ko na mu a hikit ni chule hi chi Kachin state langma ma Moyin district kiti na langa jong hi railway road ho hi attack anaboluvin ti chu rail lampi bridge ho hi attack anaboluvin bom ho a hi ta chu anapo sa avin hi chi lei chu nasata in anasu save ti a jong chu news a ko na mu a hikit nin hi chi hi China ho le military ho ki job mat na lampi train lampi a hi in hi je a chu tu chunga hi Kachin ho hin hi chi ki su sit pi ding a hi ti a chu attack anabol ve ti a jong chu news a ko na chu mu a hi kin nen a hi bago region langa jong hi bago langa jong hi tu a hi military hon jungta ho hin Juna hi school jose reopen ball kit ding a hi ti a anaphon do chu Deilo vet sa na hi lampi a ki zot na nei win chule bang ho jo si a jong hi thil ho aji win hi ti chun demna anei win hi chi whole country a ti chu gampum pi a school ho hi reopen ki bol ponte democracy a hi to ka in hi cho hi ima cha thei ponte ti a lungnop mo vet sa na che UNESCO ama ho hin hi chi bago taw na hi ki zot na nasata ananei kit novin a hi tu a hi sagain region lang hin sei kit no hitin sagain region lang jong hi ahung ke pan kit tawin aban le TSG ho jong hi ahung ke pan kit tawin TSG ti chu tamu security group kiti a hi in ama ho hin tu a military ho laman zot na wa hi chi kuntong kiti bridge koma hi kem khat akisi mo a hi in hi chi bridge a ko na hi sepai hoi achan no a hi in he chi hi sepai hon hello be a tu ni pungsagi nilha langa chu ahungwin a hi le hi chi wa chu hi chi TSG ho hin attack anabol win anak ki ka pi win a hi le hi chi wa hi security force hoi mi thum akap li uwin aban le mi ni hi nasata alim a hi win a hin la anazam man veti a jong chu report ho chu het sa na anabol kit no win aban le TSG member hon anasai be na wa cho a hi le April 12 a patna tu ni hi sepai ho to ki kap to kit na hi
ama sapen ahin alai je ti a jong chu ana sei ki nin aban le ko ong ki ti pa jong hi se pei mi som nga lang to hin tu a hi chi civil disobedient movement lang hi azop movin aban le mi pi holanga he apangove ti a jong chu news a ko na chu mu a hi ki nen a hi tu hin mandalay lang ana sei ki no hitin mandalay a jong hi na sata a ki jot na ana nei win hi chi ki jot na a hi mi sang le jathum lang hin tu ni a hi lampia ki jot na a hin nei ki no win hi chi jong hi mi tam na pen tu le tu a ki boina sunga mi ki jot kit na atam ni pen a hi ti a jong chu eyewitness ho khat chun ana sei ki nin hi chiwa hi chi ki jot na a jong hi se pei hon ana dil ki no win aban le mi thum jong anaman ki no veti a jong chu news a ko na mu a hi in aban le protester ho thu khat ado ki na wa protester ho na sei naw cha hi le jana hi se pei ho he awa win mi aman jiwin a hin la suna mi protester ho hi kangadi powin suna hi ki phin na hi achil hajingin ai wangin sepai ho hin jana hi gu thima mi protester ho hi hiti chun anamando jiweti a jong chu news ho henga cho het sa na anabol kinin a hi tu hin ayer wadi reason lang hi ana sei ki no hitin hi chi ayan wadi reason langa jong hi mi pi hon ki phin na anei win a hin la hi chi protest hi parents so ti chu mi nu mi pa hon protest anabol a hi in hi chi protest a bol na pe no hi a hi le pathen township ma pathen hospital a hi acha te ho hi anato naw suzom lo dinga hi ta chu ki phin na anane win acha te ho jong hi chi pathen hospital a hi na tong talo dinga hi ti chun ana kham den ta we ti a jong chu news a ko na mu a hi in hi chi hi military ho cha dan phat lo dan le acha te ho masanga I to bang an to diu ham a hi lo le athi ding ham a hing ding ham ming online cha pang hoin ipi a hin lo ding ham office a kai naw hospital a chi lum le nawa hi anakap li khawin te ti a jong chu parents so hin hita chu strike an bolwa acha te ho chi pathen hospital na tong ho zo se hi koi ma chi sa lowa hi ti chun anato naw chu an kham pi veti a jong chu news a ko na mu a hi tu hin doctor sasa chungchang an se hitin doctor sasa chu tu ni chun CNN 10 interview anabol kit novin hichiwa doctor sasa in aseina a chu a hi le 58 million people ti chu somnga le li millions mi pi hon Myanmar mi pi hon tu a hi acha akichai a hitai ti chu akichai a hitai ti a phatai ti chu a phatai ti na a hi in je a chu tu a hi gamdang ho UN yan lang a koi chu hi ta jong le a thu a hi ta lowa anato a po do phat a hitai ti a jong chu ama hin CNN ho ko ma jong hi report anabol kit na win ahin la doctor sasa in asai be kit na khat na chu to a hi mi thi hi sang khat ahung thin thina hi le chiwa ming online ho hi terrorist a hi ti a ki phongin tin a ban le tu a government tha hung ki form le leader tha hung ki form ho jo se hin rule ki hung bol de god ki hung bol gon tin hi chiwa cho anop lo vai le civil war hung umen tin I ti jong le ahun tai kiti chu ahun a hi tai ti a jong chu phone do na hi chi CNN ho ko ma chu ananei kit nen a hi we want to die than to live under this mantra night after night day after day terrorizing its own people is not going to work. These military generals are known for brutality for the last 7 decades. We have said enough is enough. It's better for us to die than to live under these mantras. Right from the beginning, we have been saying about the great civil war, which is already begun. Now they almost kill now 1,000 people as we speak. If the death toll reach 10,000 people, it will be declared as genocide. Okay. At that time, the national community action will have no meaning. Please engage with elected government of Myanmar, which is National Unity Government of Myanmar, to prevent this great civil war
which will add up in genocide. World Food Program has predicted that 3 million people of Myanmar are going to go for hunger in these coming months. All this need to be prevented before it's too late. We need tougher, stronger international action. No more words, but actions. tu hin PPST ho ke ho na le athul hu naw anangai laget no hitin hichi PPST ti hi peace process steering team a hiven ama ho hin tu a hi Myanmar gam sunga hichi EAO ke ti ho team ho hi an ke mu pi diu khat nai ta cho ahung ke ho pi diu da na hi thu thu na anane yo a hi in zoom meeting ane na wa chu anasai na ho chu tu a hi aban bana in sai deu a hi hichi PPST ho hin ke ho na anane na hi online na pat na ke ho na anane yo a hi in lam kai si sin online meeting ane yo a hi in hichi meeting ane na hi 26 pat na chu 27 chan chu ane yo a hi in ama hon asei na wa chu gam sunga hi peace ti le chamhlat na ho om theina dinga hi chicken op to na hi au mai le chun iza kai hi theiding a hi in tu le tu a asian 10 point nga a hin siam pe no jong hi jungta ho jong ki ho pin tin ama ho jong hin hoita a hichiwa ki lol na a point nga ho hi ajui na diwa chu ki ho pi ding a hi ti a jong cha na sei ki novin a ban le hichi EAO ho ke ho pi ding ho chu a hi le tu a Kachin Independent Army, United Wa State Army, San State Progress Party, Tang National Liberation Army, Myanmar National Democratic Alliance Army, Arakan Army, Chule Karenni National Progressive Party. Icho si ahin keo pi diu aban le ama ho akeo pi zo teng le jongta ho jong hin tu chunga Asian meeting a point nga ki gol hawa jong chu hoita a chil ha pi diu aban le hichiwa point a ki gol hello prijana ho ti chu matna ho political leader ho jong hi ahin la so ding wa chu het sa na anabol a hi ahin la hichi ho hi hoita a hung chil hading ham hung chil halo ding ham ti wang chu tu chana hi het a hinai poi ahin la ama ho thil gon hi a hoi le in a group mai ta chu hoita a hung keo pi wa CRPH hoita a support a hin bol wai le chun hi chi hi hung hoi le ding a hi in aban le hi chiwa PPST ho jong hin CRPH hi a job mo a hi in tu le tu a ama hon a seida na cho a hi le hi chi National Unity Government jong hi akipome ti a jong chu ana sei kit on hi chi chu tu ni news a iga amu theyu hi chi chan chu hin tin akit ting le itiam khana update imu kit no wa hi le hi Burma chung chang hi in sei kit deu a hi in tu hin Burma hi talovin thu chom India gamlang ana sei kit no hitin tu hin e ho India lang ana sei yo hitin hichi e ho India langa tu le tu ai boina peno chu a hi la covid a hi in covid na jong hi mi tampi thi a Myanmar mi thi ho sanga jong India a covid na thi hi kitam zo a hi ta in hi ja a chu tu chunga KID KWD KSOD NCRT ho ama ho ke gom khom wa chu inam sung wa imi pi ho adinga Delhi tu le tu a mi pi a ha beina pen Delhi ho pi a hi ama ho in organization covid care team ti a hi aphu do ovin hi chi team a hi inam ngai lut na zala mi tampi select ahung ke bolvin aban le ama ho hin ei ki thopi theyo a hi in koi tabang inam sungwa Delhi langa cheng ho ai lo la kom la cheng hon ha sat na gen theina na ne wa hi le ama ho hi contact na bol theyo a hi in aban la phone number ho zong hichalaya hi ahin ta do win amin ho to iza kai ahin ta do a hi ni chi ivet na hi le ei mi ho jong hoi ta a ki pu na ho hi pa chat ta a hi in tu a jong hi koi ta bang Delhi a uma gen thei
na ha sat na na nei wa hi le hi chi ama ho phone number hi na ki la wa na ki contact thei wa hi in koi to bang hi chi video a hi kamu chin thei poi na ti wa hi le FB group a hi lo le FB page a jong chu hin posting ka tin hi chi wa ko na ku ki channel a hi in hi chi wa chu na na ki vet thei wa hi ti jong chu in sei theu hin tin het them kit deu khat chu a hi le Jaipura hi hospital di lo khat au men ti chu adi lo ti chu mi ngai sa be lo region hospital kiti au men hi chiwa hi mi tampi jong thi a ai wanga a hospital nei ho hi iga phone ai la ma ho hin sum tampi pi an seva admit ke bol zo teng la koi ma ki muji ta lo hi chi to banga chu uma mi tampi thi a hi ti a jong chu news a ko na chu mo a hi in hi chi hi itiam khatna inam mi ho ngchalaila ho adinga jong chu I het ding wa poimo a hi in itiam khatna admit iki bol ding wa hi le hospital chu EP hospital ham ai lo le I to bang condition ham gas ham lo ham ti hoi wai ta ai ke vet tu mo wa admit iki bol deu iki chin tup jing deu a hi a khoti lo wai le tu a hi mi Hichalaya ga ke admit na alung kim lawa doctor ni hlum ke a lo loi nurse lo receptionist lo ti ho jong hi dim set na hi in hi je a chu koi to bang gam danga hi chi laila a im kha vai le ki chi thei di wa hi ti jong chu iga sai thei hin tin chi chan chu tu ni news wa in sai thei hi tan te ke pa e